Ezinsukwini ezedlule uMthandeni waveza isithombe sakhe esejimini ejima. Kwaba khona ama-comments athi uMthandeni ngathi ujimela ukushaya abantu. Kuthe kungenziwa engakanani eyipostile ipost yakhe, wasebhala ukuthi kwesinye isithombe ukuthi akajimeli khona ukushaya abantu, ujimela ukotini ukuthi uhlale kahle. Kunomlisa obemgxeka uMthandeni ethi ugqoka ama-fake, khona isikhwama esiphethe se-Gucci ney'mpahla ebekade ey'gqokile ethi ama-fake. Lo mlisa lo ugcine eseyivumela yena ukuthi uMthandeni ugqoka kahle impahla futhi ziyamfanela ngathi ikhandelwe kuyena. Kube sekudida abantu ukuthi hawu, le ndoda ibithi uMthandeni ugqoka ama-fake futhi yona isiyamvuma futhi, kodwa-ke akunakwanga kakhulu lokho. Babuke nje ukuthi hhayi cha, shuthi le ndoda le isibuyile kuma-senses ayo, isiyakwazi ukubona into e-right ngoMthandeni. Hayi jealous down bafowethu, yabona mfowethu uma umlandeli Igcokama Elisha bafowethu usuke ubusisiwe. Hayi bafowethu, hayi cha uyaswenka uMthandeni bafowethu, uyaqondanisa uMthandeni bafowethu, uyafaneleka. Buka nje mfowethu le impahla ngathi zakhelwe yena nje, buka nje futhi uswenke kanjani. Hayi qhubeka mfowethu, mancane usihole ngendlela eyiqiniso mfowethu. Hayi sohlezi sikulandela futhi sohlezi sihamba ngendlela eqondile mekusekhona wena. Hayi siyabonga mfowethu mancane mfowethu, qhubeka nje uswenke, ubayeke laba abanomona abahlale bekuposta njalo ko Facebook, ontibane nochatho bethi ugqoka ama-fake, banomona vele nabo babukela kuwena.